Nkuchanio ni kununkira mwankene jwa mutuati na ntubetwe kiongo onde kwithiritwe na riboti kathumba kwa bamwe bakari kwithirwa nyomba iria bakite miunde na mwankira na ndi nyomba 10 ni chithiritwe ikimuntwa myanki miunde na kinya kwambiriria kwithirwa ikirimwa ni batariritie ugwa bwao na ndi bakiromba Profesa Kithure Kindiki kweza na gutonyerera untubu. Kimako endiki ujurite bamwe barimi bakuma antere etianginyo ntubetwe ekiongo bara bakuga ati kuri na ntu banjirite kubamakia bakibithagia nyumba ciao na arakumenyekanite ati nyumba 11 cia menda ya ntu baba iraba ithagiro betumire gitari aba mendani ichibithitwe ni ntu baba kumenyekana kiribo no ntu baba ringite ripoti kiri mabitha abokaria na kinyankuruki DCC wa mutuati akinya ntere no kuthina mbere kureithiria mantu ubura makari na MCA wa Antubetwe kiongo. Miri munda kwa ikaitano na nkaithiru nyumba na mundu uyu agwindambite kuturanira tariki kenda imbua inda wa irinda itete kwanda mweri uyu yo kenda betete kwanda unda atrima ntuku unda atrima mami eto akwengana mundu ena na ithi kwengana kithagene muno ni mtu eto lingila na kaumbutho na kamwale kangi keta bakando maresi thangana no mwanka kwa tuko batuke ntuku unda arare ente mami ugira rugirinda tanda mwira Rwanda ngimwira Rwanda na atrima inda ikete ikora kora ng'ombe onkonia saiti efote na atrima siku ethwa na nyumba ingi na itiano ya ethwa thai kambura yetete kura ndethia tia ni kenda mbona aranka ndabia kuria bia utetheria na bako na nya kenda bomba kuthoma mwanka thai ka nkinyilitwe no ntuba kwithira ntiona kwanda mung'ao ntiona kwanda pempe na ntiomba kumenya bora bomba usukumana na ntu na family yakwa ntena bia kuria antu bomba kwa miunde uneo batinya taitu na bariwa miunde uyo ni kamana kuma o mwanga gwata barabara ere gwina makina kou batina na antu bae na miunda baba bithirite nyumba barimite miunda iyo kuma 1960 na baina into bya kuona ni miunda nio kou antu baraba gwe okile miunda nio bakitha si nyumba batiakine na ikan kubatathirisha guma ruari sheria yatumika na bakomba wita ndene. Tumeestablish kwamba manyumba ilichoma kadhaa ile temporary ile ya mashamba si yetu watu wanaishi imechomwa na tena wengine wameweka mipaka wamepanda miti. Tumeona extensive damage. Nataka kueleza wananchi wa Antubetwe hii area Nginyo kwamba watulie. Tumepata wale wa majina ya wafamisi, wale wa suspects, wale wanakondesha vijana kutoka kule Mtwati wanaleta na motorbikes wanakuja kuchoma mali ya watu. Hatua itachukuliwa. Nyuma ya ukojera ati oma kuri na winyangia buruthikite na antu baba kutheta bakiuga ati menda eno one yao babatiri kwithira bakithina mbe na kuthuchira matagaria nonto ibanyangitie into bianto walira baraba kwengato mendani bobongwa abaina maratati makonaniria ati menda ne yao ngoromba thirikari itusugulikira bonana muno tukia kuasia antu agwanda bia kuria tuya kure munyi kuthomethia na babetu ni nkwirana ne betu batolele na batusugulikire na njira ya haraka ndende na gwithikira kunene muno nkiura sigoni na mbetete kwanda no ntuba kwithirwa inyambe ura yongo ndathru ne thiru methenya kuira fertilizer atwa ndikithirikari miukwele ndaira nte kumena mbete o mendia tutatulwa linembere etraimba arambe kutraura tuone na tatukanda no tutukada kwanda kuno utiringe twathira na Rwanda ruru watilete kinya Mutwati bia kula bibi ndajua Mutwati thokone biuma miunda ne wereje nguibwa lakini thirikari yetu na mbele kutolelebwa lakini bingoromba ni amani tukagureka tuturathireke ndika tutamuntu wetu mwe aura turirwa itugomba kweleswa barite metene baba kwithi nyumba baite metene baina mebwe kenda bomba kuratha ntubantu betu baba kwithirwa bakiri mamiunda yo kou sheria katumika na ntubantu betu angubera bugethura bwina wasiwasi na ntuginya mheshimiwa TJ na kumenya mantu ya na noru ari atumire security yonde kuona au kuna kitu offense kali inaitwa arson ni kuchoma mali na nyingine inaitwa forceful eviction na forceful detainer. Unajua mali ni ya mtu fulani anaitwa Mungabia na wao nakalia kwa nguvu, hiyo ni offense kali kulingana na sheria yetu. So naomba utulivu tu kwa muda wa siku 2-3 hao watu watatiwa mbaroni wale wamechoma hii mali. So naomba wananchi mkae tu watulivu, msifanye ile inaitwa revenge ama kujilipisha kisasi. Hiyo maneno ya sasa imeenda kwa serikali na wale wengine wana claim wapige ripoti leo tu. Kumantere changinyo kwa Antubetwe kiongo Kibe North
Petan Class, Chabari.